Ngisacela ukubingelela na uma ngothoba sangoma ezibulwa ezinye ezibulwa amathambo. Umphathi wokhubala usandla sensimbi. Sikobo sentambo inhliziyo ibomvu zamadoda. Tilajolo bathathu umanzi olwadla umanzi ababayo. La ngizokhuluma nalaba kunabantu uthola ukuthi bathi into zabo azilungi. Into zabo zivalekile. Sebesebenzisile imithi bawahamba amabandla bathandazela benza zonke izinto kodwa izinto zabo zenza njani azilungi. Ngizocela ukuthi ngeke ngichaze la izinto zomuntu 1 kuyenzeka zivalwe yini abathakathi. Izinto zomuntu 2 kuyenzeka ukuthi zivalwe imkhokha yasemakhaya, izinto zasemakhaya. 3 kuyenzeka thola ukuthi into zomuntu zivalwe yini na amaphutha wakhe phecelezi ngokwebandla izono zakhe. Thola ukuthi umuntu kunezinto kade ezenza ithongo lakhe ladinwa kuye. Number 3 kuyenzeka number 4 kuyenzeka thola ukuthi kunezinto wena ozenzile. Okokuqala uzothola ukuthi ukhipha izisu. Okwesibili uzothola ukuthi bafanene ukulala nezingane zabantu. Kuyenzeka kuningi izinto ezivala impilo yomuntu. Uzothola omunye useqhumile waphalaza kade akufuna ukuqunywa, akufuna ukuphalazwa. Kufanele ukuthi kuthethwe lawo macala naye avume izono zakhe, avume amaphutha wakhe ekhaya noma avume amaphutha wakhe kuphi ethongeni. Bese ke izinto zakhe ziyavuleka. Abanye kudingakala ukuthi umuntu agezwe axhunyaniswe nethonga lakhe limthethelele makunezinto ezingalungi kuye. Akusikho konke abantu abathakathiwe. Muzothi umuntu into zami ivaliwe ngithakathiwe kade bangiqala. Kanti wena ukhohliwe ukuthi yini owawuyenza noma owayenza engenza ukuthi into zakho zenze njani zivaleke. Ikho ngithi ke abantu fanele bekubheke nalokho, bengabheke ukuthakathwa ngoba uzoqhuma uphalaze uncinda ukhive kanti wena kunezinto wazenza. Kufanele ukuthi wena uxolisele kuphi ethongweni. Yabo yikho ngithi ke kubalekile lokho ukuthi abantu bekwazi umuntu engathi izinto zakhe azilungi. Abanye basuke bazi ukuthi umuntu wenzeni. Kokunye kuyenzeka thola ukuthi mhlawumbe izono zakini nje zabazali bakho zomkhulu bakho konke nje kuyale emumva zokhokho bakho. Izinto efanele ukuthi zithethwe ukuze zisuke kuwe. Yikho ke ngithi ke kufanele ukuthi wazi ukuthi izinto zakho zibhajwephi. Mawungazi hlola utshelwe. Mawazi ungadinge ukuhlola fikusho uyazi mina ngenza 1 2 3 into zami azilungi ngenza kanjani bese khatheke yahlola ke ebuze abanikazi bendaba ukuthi ke lokho wakwenza bengakuthethelela ngani. Angazi noma niyangizwa. Siyathokoza uma ngothobani.